Kapi Favorite Football Academy kepada Kaslam Ajingkai nak bentang ke jingilek kai football kapentip balazdang ban pelat yaki form nak bentang ke jing Pynrung Kyrteng jong senam arjar pesan kebolong nak bentang ki Khynnah kentai bar cenrang nasyolong bat nasyabar ke syolong katkum ki senam kha kata nak bentang ki Khynnah cenrang ke senam kha kebolong arjar pra hadu arjar pawai ban kentup langru ya ke jing Pynbtit up goal ni goalkeeper naga benta ki kentai ke senam kha kolong arhajar hado arhajar arpo bakun thupru ya ke jing Pynbtit up goal ni goalkeeper bat kani kolong ke Kabu naga benta ki ban Pynrung Kyrteng ban yo ya kalat ban yelek kai hak jela shabar ke jela bat shabar kari India ban rungkli ru Lyngba ka AIFF sub junior league bat youth league nangta ke MFA and SSA sub junior Youth and Senior League. Ka Reliance Foundation Youth Sports and Development League nak benta ka under 15, under 17 but under 19 boys and girls but ka under 21 nak benta ki Khynnah cenrang. But ka Women's Football League. Ki Kwah ban Pynrung Kyrteng nak benta ka offline ya ki form la ban yo na Mega Print Malki Point marjan bat ka 7 set school Shillong. Bat nak benta ka online pila ban phone ha kini ki number harum. Praar, Sanriu, Kendai Pra, Lainyo, Iwei Pra, but Kendai Pra, Nriu, R, Iwei, San Pra.